Delhi ki business ta yam kan kano tawdil zake so ai governor address city minute khado so participate tawjage na idi advance hoin ngarang nan pisin jagim ne do honorable speaker ki da karigumba kanugumba ton bo we na ni khanje anyway Mr. Speaker sir koi democracy satpa ipakta sahi gi hoina koi August House da honorable governor na sahi amagi ihan hanba session da governor gi address Hyper is a state of mind. TVS N-Torq 150, India's first hyper sports scooter, is here. Siang hargadi opposition ki side gidi yaning da ba mama hayu tare governor ki address le da reflect of se government amagi siang hargadi looking glass English da harga maitron da harga ma siang na governor government sigi mami hayu tare law in each and every department law in sarkar sigi mami sigi law in uba whether it may be law and order or any development tourism gi hairo and everything hayu tare sayeng mi sene haine ba governor gi address habse masidai da reflect tawriba mayam se adu bu government hayu sidi government ama mu satkini government ama mu lakani continuing process ni aduna hujiki government si party amagi umbrella amagi makha da oiragasu yamna nauriba haiba tare ne even one tha ama bhauba complete oiramadra oiram heroidra tu aduna khoi mada yam kan stick torga governor gi address se sida soire sida sumai tawre sida sumai tawre haine stick torge amen tawgadam ni haibido madudai da tawraga khoi matam mangan janing de aduna mayam gi public interest da haibitare o suggestion haigadra observation haigadra karino point kharada ai August House da in the interest of the people of Manipur ai thamjige marui bidi una maksing che tourism hairo tourism infrastructure develop tawraga law and order phatragadi kanano sida Manipur da kwerkadoi ba tourist lakadoi si kanano adudagi aikoi mayam puna mangna khangnare madudi lairiba any government akoi loina ba white color job akoi loina pibanga moi haibsi loi khangne aduna akoi sidai da start up oiba yai entrepreneurs na or industrialist mayamama mapandai lakpa industrialist oiba yai Manipur manung dal lairiba entrepreneurs sing se encourage tawba yai madu tawrga mapandagi laga sidai da invest tawrga industries asoba major industry oiba yai minor industries oiba yai set up tawrga khoi state sida chu income laksaba resource laksaba resource leitaba lejida state si resource lakadaba adu sida laga Manipur da no industry set up tawbdi lairdra hana tawrumba industry hoga aina tabdi chumbra chumda kamde loina baksien gre hay loina ayam basien gre hay industry masa tawrumba singse even masa gi plot hoga loina yon thoga aduga low griba ino na lay griba mido adudagi rented ta layraga tha amagi pochai ga thamaga any moment
at the back in the baggage book Hogal Sian Hibayaba. Adugi Fibamda, Sim Hoga Yauna, Mashikrai de la ino, low in order sinanev. Lam Naibu Kiba Hivatarico 2023 3rd May the talk river to doctor. Kanam to shoot owning a moyemelo. Adu that is most unfortunate in the history of Manipur. Masi history that ile horodom ne Masiel. A Pabagishu Pata Bagishu Itiasa, Hogi Bagi, Todok Atok Mayam Itihasta, Madutung the Horkadoriba Mayamna, Kanan in Hogadoba. Aduna Koi government Sida Yam Kana blame Toba, Mamatobagi one day. Aina suggestion Tojaning the say. Law and order she data Ihan Han beda law and order and justice delivery high. Mashi law and order she di Nasai Aina Amuk hundred patar beda high betai. Huge central paramilitary force Yamama. Speak coverage is the more than 272 companies of central paramilitary forces. Smashidi Tatagi Natieva. Kanai, CRPF, BSF, of course, Assam Rifle with the border guard Tobagi, the money and Masigumba, Mayam Jingsi, Tauraga, Sida, Civil Administration, the Act overlap Haibitare. Besides our state ki forces labor state ki issue aina khanbadi tongan ba IRB MR police command myam pullaga between 60 to 70,000 lemani adi han matam amada compel tawdar lawgiba around BDF 10,000 amsu lem do mal home guard su myam lem do mal masi punthal lagadi big kraba state sidadi mayam si anayam ne yam mani ba 272 masi companies of central forces mayam ama deploy to bibisi tangai phadana tawdaba yadana law and order si maintain tawba yanaba migi life and property protect tawba sidi is purely sanvidhana piba state ki purview da leiba state government gi law and order maintain tawba duga migi public property protect over highways the constitution na piva state sigi kenoni adu masida aina keno tawjaning basi yang kanna su honabiri state government sina su force state force adu central force su tarka di woi adubu akhoi gi markta laibak thiba thodok tu dagi ngasi phauda laikriba mistrust haibata akhoi markta Tajan Dobishe, ID cannot overgi one at about Amaga Tajanaba Hibishe, confidence Hana ID built up Toba. Amaga, any community talk about Todok to the Meitega, Ukiga Hibatari. Mashi Hogibedo Amuk Nisinga Madeda to Kati, and Nanga Tobuni, Aina Tobuni, do you want to let us forget and forgive it? Amaga Tazana Bahibase, later the central force, and I am not cannot Tauragasuaba. Adubaina Yamna Nungsizava Amana. Some internally displaced person, IDP, Namayam Hainaba, relief came Singshi. Relief came Singshi, Satubada, Sursanpur degi, Lakpa Meitei Singwero, or Moria degi Lakpa Wero, or Kuki Sinausing in Panda Kaida Lerem Bahiro Karihiro, some Satuba Kanada. I know Kanbedi Adushu, Nupi Masa, Sahi Taramato in the Toiga Shur, Bajatuniko. I am an Nupi Masasing to Kapaga Hire. I know Kalubadana. I quite the Sursanpur do Moriado, for example. Mapam did the Amuhana Chalan Birano Maduda cannot do Surapudi, a quiz white and Negride and Oma, permanent settlement, Ama, Towner, but Tobiro Matam did up with it at Pakijere, young Kaishu Loina, Tugai Hore, happy, but she out for a hide of winning ever.
अदु अहल लमनसिंगना हाइनबा मोइगी खोइरी नाउफम ताभम हाइगदर करी हाइनी मोइदु कप्पगा हाय अखोइबु करम मतमदा अखोइ युमदा हंजन हनबिदुइनो हाइबसे अइना खलुबदना एस अखोइसी मफबदुदि अमना कसलहन बिरनो अखोइगी परमानेंट लेमहौरिबा अखोइगी पुंसीसे मसिगी परमानेंट सेटलमेंट से समहोया any valley district am da chinbiu haida boinu still lady ngasi phauda moisi kappaga adusu makhut jur tawraga nupi macha chungna hogalaga karamba matamda akoibu akoigi pokpham sabam akoi mafam hanagi do ada hanjan hanbiduino haibs aduna ni ai honorable chief minister na su panmudi ai noma madu aina ona taina di waram do mandi mayam IDP singna kaptana mamita tariba se lemna mangal loy na haibra kan amudi haipet pan khiba maduna chumba targa de that is really appreciate mayam IDP sing leiba relief camp da leiba mayam gi uning thogat piba ai madu sarkar da keno tawai wanati madu ai ayamna appreciate tawjaningi mayam ni hana khangbire relief camp haibse natural calamities haibtare like earthquake kumba ising isao flooded tawbagumba kaiguma tawda hapta amaga numit tarani ga relief camp da leibasi as kari haruni mayam jingja du akoi di raib chiba haigadra relief camp sidi likri sahi ani hena ahumbu phajila kadore adu masi akoi mayam changna akoi gi site gi so akoi karimo khangjedra su karimo ngamdrga su at least moral support the way to tawjaraga leiba no government sina su yam kanna honorable deputy CM dikho sai hoi kari hoi CM na Kotran district amaga CM na khona biba du madu yamna akoi da su yamna kana tawi yamna nungai jai kanna su kana tawbiri adu aina thajajabadi aina haijari sini aduna akoi masi law and order si sidaitani aina hana emphasis pije ningi bisi law and order si properly maintain tawraba kandada justice delivery si tawrama tamdu deida moi the confidence build up tor kaniba SCD mission mikhai naide communal waide amaga मम्मी आपने ये साड़ी ये वाली फोटो में भी पहनी है और सेम ये वाली फोटो में भी आपने सब में सेम ही साड़ी पहनी है मेरी फेवरेट साड़ी है और इसमें फोटो भी बहुत nada aidi hanagi slowly mistrust tongramba amaga thajinaba leiramdabado madu tapna aidi kolakani haibisi ai thajijabni hoi ngarang hansu honorable CM Delhi da salaga rural development panchayati raj ki minister Sri Sawan ji unadana moi internally displaced persons singtugi mayum makai sanana oi 5,000 houses haibra kano adugi kano tawne adu sidachu yawudi sidachu yawe adubu oi masi su hona biba on top of that masidi sumnagi panchayat area da karida yumama saba matamda temporary gi karige orga so aidi masidi aidi sufficient oini haibase aidi thajadaba government of India da manipur gi tawriba phibam sidaida hanasu dum hotna biramani ko soidna aidi hotna biramani na khalleba han bada number of missing person haibtari hujik phauda manghiba miyumda halaktrabase hat khrabajala natraga krai sakhrabjanu masi missing person si masigi number se aidi government da masi soidna a certain money number si leramani na aidi khanje adi laibak thina si khaba kangbusina kayano 300 la 250 la masi sarkar na su haidokhraba haibatari 10 lakhs again she khaba singdo haidokhraba
adagi lehori ba imung din su khitang warga su moida kena tawba sakar sidi haidok khadi moi commitment sidi kena tawdiena haiba humanitarian ground da compensate tawdo madugi sigraba kambudo madugi du loina pibi khraba pibi draba aduga kena tawkiba kambu sing missing person sing do aduna chingdana kayano tampaktana kayano madusu aidi government da aidi soina madugi record si leiramani na khalleba madu leirabra leitrabra karigumba hujik kena tawbiragadi manipur gi praja sing gidasu wakhannasu madu kena tawnanaba maduma tahunjaningba aduga hujiki haiba ngasai su thambabdi thambigre partially damaged tawraba IDP singdo yaring kai sum phase manner da sum moi mayum da handle hanana ba tawba partially damaged tawraba moi gi yum singdo aduda sarkar na lepkiba maman singdo loina pibi khraba loina pi da bra oi hongjan ba yada ba singdo da hana pithu ro su paisa du keno tawki bi yai madu hana pibi khraba pi da bra si sarkar ki commitment ni ko aina haijar si adu loina pibi khraba pibi drabra adu keno torom dragadi bibam thokpa sigi bagi compensation adu partially damaged tawgraba adu ko mayam haidi sarkar na haido khraba singdo madu fulfill tawdragadi nasai mutual mistrust leramba mayam thajaba haibdo madu build up tawnana ba thajanana ba amaga thajanana ba build up tawrpada sarkar na jo haido khiba bibam jo thoba madu tawbiragadi hena sarkar sida hena aidi thajaba keno tawgadra na haibasi thajabani ado akhoi chu adum mayamgi sema tawba haib tare matam khara sarkar da yaujaramba leramba matam duda es employment se sarkar da nang sai ai amuka hanjan jagadore white collar job loi piba ji es employment unemployed se machine si phana yama mani akhoi se pikraba state si so do any or foreign countries it may be Japan da Singapore da China da anywhere Washington DC da New York mafam amada UK da serpese ai habit haibitare yakrap tegi hekum dhabasi moi embassy khangte am khangte chepni so wearing so what is your unemployment percentage haibse China ga ji Japan ga ji 3% ne ado akhoi gi naharon sing sina khara remote area da akhoi sina district hai moina region hai ba adu daiga chatu yarga di it can be brought down to % daga hai ba unemployed percentage aduna akhoi tawriba moi piriba mayam su entrepreneurs sing industrialists sing mayam sina hogal aba industry hogal aba matamda isana thabak chiba yumota isana thawak piba haibado adomda la akanda ngasai aidi honorable member Ram Muibhana yamna clear thamne madu akhoi su thamdi thamning bani adubo madu akhoi na haibadu da isana isabu thagat pe taradra na akhoi panjada bani ai amakhtang panjage sidaida ai Bombay da tongan ba industrialist mayamgi meeting chapa kopa matamda noibu profit ngata khanbi ganu Bombay da achawa ma yaugre industrialist mayam jingche amadaida kanagi Reliance ki kari yaubisa aina hai akhoi sida law and order naharon thabak phangdaba mayam che insurgent chatriba khotkiba mayam jingche thabak phangdaba sisu one of the main cause amaneba masiso adu noi profit ngata khanbi ganu Manipur da leiba thabak phangdaba naharon jingche after all, they are also citizens of this vast country. No profit ngata khanganu thabak akhoi noi na chana naw ne khallaga underground na chatriba mayam singsi thabak piragadi kharagadi like to view haiba kanda industry khar link view hai kanda Mr. Singh nang phil to do khoi ju phil tawi tawdabu sorry we cannot exchange our life with money hai karai la law and order da akhoi ju thada ninge noi Manipur da
अपिकपने अखोई डिस्ट्रिक्ट अमगुमनेबा अदो थबक फंगदब नहारोनसिंग अखोई इसा इनावगुमने थबक पिनिंगे अदुबु लॉ एंड ऑर्डर दुना अखोइना इंडस्ट्री में सेटअप तौगे तौरुनी अखोई स्टाफ थागिदो हाना फानी अदु पिउ अदा पिउ अदु तो अदुना दी एवरीथिंग लॉ एंड ऑर्डर सिदा एवरीथिंग डिपेंड तौरेबा अदुना मतमदुगी सरकार दुना डॉक्टर मनमोहन सिंह तौरम ngасai राममुइभा साहेबना नेट फी न तौगिबदो इंडस्ट्रियलिस्ट मयाम सि मणिपुर चलो इंडस्ट्री लिंखलो पैसा थादबिउ यारक्तबगी मोइसि इनकरेज तौननाबाना नेट फी गुम्बा करिगुम्बा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एनीबॉडी any industrialist amna manipur da industry link ki haiba tardi magi total project cost to for example 300 crore ki project ama si thagani thadagani aduga industry ji set up tawni aduga sida at least 2000 unemployed youth ti thabak piba ngamni haiba targadi 1/3 subsidy 300 crore do 100 crore di लेमने सब्सिडी पीने न पॉलिसी सिंग असै नेट फी गुम्बा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मैम ने डॉक्टर मनमोहन सिंह करिगिनो हाइबु नॉर्थ ईस्ट दा मणिपुर गुम्बा नॉर्थ से थौ फंगदब नहारोन मैम जी थौ पीने न मदुगी पॉलिसी दु पाइखतलम बने मदुगी मखादा अइना निंजिंगबदा होटल क्लासिक ग्रांडे गुम्बा अदुगा क्लासिक कनो गुम्बा करिगुम्बा फनयाम ना कनो गुम्बा सिजा होस्टाम करिगुम्बा मोइसु याम यामदबदी खंग्रे मोइसु अदुगी स्कीम दुई मखाद फनयामना कनो तहोबने अदुना अइना थमजरिबदी अखोई सिदैसदा सुमाइना इंडस्ट्रियलिस्ट मयाम सिंगसी इनकरेज तौबा लाग पैसा थादरबदी लायना हाना मसा मसा मिक्रो अदुगा मेजर खर खर तौरम सिंगसिसु लोइन ऑर्डर सिना मरम मोइदना अइना ताबददी लोइन सेनगरे हाय अदुदी कराइदा इकोनॉमी से पूरा कोलाप्स तौगी फिल्म द प्रजा से तो की क्वारे अदुने लॉइन ऑर्डर से मसिमा होटनगसु कन्न होटनबिरी अदुना मसिदैदा प्रायोरिटी से आई बिहनजनिंगी हाइना ऑनरेबल गवर्नर ना बिरी बसिदा आई समाइना अमग थमजगे आई ऑनरेबल स्पीकर आई मतम सांगना न तौजरोय अदु तौजरोय आई यारी है करू तौना तौजगे दगी ngасai IDP singdo ID masi paru kana loin order gi sida paru kana da ngасai honorable chief minister the government will continue phase-wise resettlement with enhanced security, extend financial assistance for another year in view of the livelihood constraints, rebuild community asset, facilitate supervised visit to original village, address requirement of about 5,000 additional houses under PM AYG during 26-27. And sustainable livelihood with a target of resettling over 10,000 IDP. Aduga masishu 10,000 household comprising more than 40,000 individuals by March 2026. Asmasidi am harau da hamba pa 2026 के मार्च नि लोइदोरेदो सिदा असोक यामबे 40,000 इंडिविजुअल मैम सिबो रीसेटल तौबा नमदि मसी ओवर एग्जैगरेट तौबा अदु मसी ब्रोकेट ऑफिसर जिंगा मैम मणिपुर प्रजानि हाउ हराउनबाने त नमथन बजाला रियलिटी द ngमोइदोबा प्रैक्टिकल ओइन ngमोइदोरदि कैदौरुनि मोइना पनम नमथलकदु चेक तहुदब जाला मसिबु ngambiradi सरकार सिदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लाइरिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ऑनरेबल मिनिस्टर सिंगसे आईदी on the floor of this house today itself आईदी गवर्नर एड्रेस इन नाइनाबदा अदुम आईदी थागत की हाइजरिम ने अदुगा अमना आई मसी हानसु हाइजरग्राब्रान खनबने कोई की
Manipur si kano toba haiba tare Manipur da natana khoi India se water resource management gi matang sida agriculture sina khoi gi backbone waiba 70% of the rural areas si mai gi kano si income si agriculture da loina depend tawni adu hujik climate change kari world phenomenon ni masi live changes mayam live si daida ai ising ji matam chana preserve tawba conserve tawbu se yamna aidi da ka wen ka rainy season matam da masi khoi mayam puna mon loina khangnar ba wani da rainy season matam da nong si taraga loina ba river mayam ji sendha ga mathang thang chakhraga Manipur river chakhraga dum samudra da loi sendha gi matang si kano ta horaga hanu matam sangna tawramba project sing hai tare Thobal multi-purpose project khangde adu ching da Churachandpur Khuga dam khangde Imphal East ki dolai thabi mayam sing si loisalaga yamna kano to ai Thoban gi multi-purpose project haraga ningsing e matam du ki honorable prime minister Dr. Manmohan Singh se aina inauguration da yaubi wa hare mana no ga ingonda ibo biji nang atai de hayo nangi Thobal multi-purpose project to the aibu yahon biranu da karino sarane kan pressure piureba madugi project to noi queen sangman hreda when I was deputy chairman of the planning commission wire ai kaubu kaure matam da ai hujik ta ningsang ya ina jatra hulamne adu hujik after a gap of 30 years madu dai dai no hujik mo inauguration chapati nang madu madi saurnu madu di yahol no press na hang pu dai kamai khumne na hayrak kieba adumai tawdra akoi gi Thobal multi-purpose project ka che upstream si around 20 kilometer ne upstream si Thobal Arthan dam si da rainy season da lakpa ising si madai da paikhatlaga thamaga multi-purpose ni do drinking water ni agriculture ki ni power generate tawbagi components yauring ne adu mayam gi mating na madu lochal le 100% mak natra ju dolai thabi lochal le Khuga dam lochal le aduna water supply gi ising su piba akhoi gi kaino gi si planning commission chok pai paikhat pang maroi noi su oiraroi haina chahi kun mari manga helak padu da ba moi yadram ne aina Dr. Manmohan Singh the honorable prime minister yamna maroi ba agriculture natna component am yauri Thobal multi-purpose project se greater Imphal area se around upstream da 20 kilometer gumsi sting si preserve torga rainy season matam da thamaga machina greater Imphal se project to the yauri ko haise another 30 years ki greater Imphal si thakna na bi sing pina ba drinking water component am yawi sinatana greater Imphal se ising thakna na ba pina na ba supply tanu mafam de oh chumin he sinata adunatana di ising greater Imphal se another 30 years the ising pina na bi se tai leite singda dam na karina khar piba dudi aduna di woiba yate adi ma realize hoga adudane ba adigi ising si puraga jingkhai sing da treatment plan ja si torga hoji greater Imphal sing pise sumai tawdra aina haijeningi di hujik water resource yes rehabilitation matam gi matungina repairing toba singda dam khangde Imphal barrage khangde Sekmai barrage kapsing khangde RLI Bishnupur khangde rehabilitation amumuk toba major repairing tobdi da ka we aduda sum taw leire ai masi amu hanjala mane hal khanjai ai August house da ai thamje ki bne akoi government india gi aidigi chaw khra department water resource department si dei da Manipur da crore lising mga tra piba si sahi mga tra sang na implement taw da ni muida di kasuna tieba usike haiba dolai thabi Thobal multi-purpose project Khuga da loi khra matung da project se ama bhoga pusap tawna ada laidreba amda Manipur ki atai state na loina paisa si low le ramani akhoi gi su major irrigation
dam yawa multi-purpose hoiba drinking water component su yawa power su generate tauba yawa agriculture su yawa aina ningsing jabda yam kanna hotnarga soil testing ga tahurabane akoi kapsing gi yam maruiba kapsing maru damana kapsing gi maru haibra kanom haibani adugi aduida ungoi river na ama multi-purpose yabni ko haisa adi chapi river ama ari amada rainy season matam da chendha garga ada chendha ko samudra da chendha gi do ising do pha thamaga singi sinau singsu kai kai da ising pi ba yai kai kai da thakna na ba pi ba yai adu paki pit thaba lam sida da su kana ba masi ai je puk phata ba gi na ta ba Manipur dagi major irrigation project amna tharak tabsi phareda Maharashtra gumba UP gumba Bihar gumba kari gumba somda sina thoge na taule ramani ai naung jo haije gramni masi ai honorable chief minister anong bus ai no ai masi water resource department gi department mayam si torga akhui su kodorgi ilhurga project ano ama nidam di akhui su low na na ba taw si aduna tra di atop stage na adum low khane ba adum low rong ne adum pirong ne adum akhoi gi sina adum ngasai gi oi repairing su darka hoi repairing gumba adagi turen torban da retaining wall khra chan ba gumba kari gumba si su taw da bi adi retaining wall su chan ga da bani repairing su taw ga da bani anova major irrigation dam se ama nidang di akhoi su thar ga madu tana hausi haina ai masima ai tentakna ai thamjaning bani aduga aina amana aina ai suggestion hai tare observation hai bitare ko akoi yamna eno tawe hanjan panna akoi di masi ikai bu ikare da masina da di opposition ja hainingai leitrabra hairakane akoi gi local body sing se panchayat urban gi municipal corporation municipal masi election matam chana tawda kari marungino for what reason kari no election tawdi singi autonomous district council masi election tawda sina thousands of crore maram di 15 finance commission now it has entered to 16 finance commission award local body jo function tawdra gi pasha pdi ba government of india na hanu su 500 600 crore hena mangre hujik su amu tawda basina COVID na mo harkani COVID entire world sinna UP Bengal Bihar karam bai state amta thasu local body COVID na maram moina election tawgi da ne adu kaino har ko yai akoi di district ano basem basina kaino demarcation gi adu delimitation ne thama changngai ka su leite na delimitation na thama changngai singi da su ka su leite ba tawge haiba government ki determination commitment lairagadi aidi masi yengaga sarkar na kari convenient inconvenient laibano adudi ai khangjadre si tahudabasina yamna mangjare adigi amana honorable CM jo dum matek khara akoi gi rural development panchayati raj masi paibiram banina adum idea full idea leibiram gani na khalle akoi urban area hai tare paisa asoba senpham ama gomira midiana pb na akoi ji nong yam ta ba mafam lambi jing si kaino tawdana shohor hai tare ko 7 assembly segment greater imphal area adu aina tabdadi sing de su sing district headquarters sing tu yawi hai cement concreting road se masi yam phare masi paikhat pi basi yam phare adu bu whereas rural area panchayat map area sing adagi maruina singda PMGSY gi connectivity and connected village amaga connection tawgutapse migina PMGSY phase 1 2 loin entire country sig loin phase 3 bho loin phase 4 changchale akhoi gina phase 3 do matam chana paisa center na pirak paisa aduga state matching sia do
मधु यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो मतम चाना पीहौदबर कइनो अखोइन हुजिक फेज 3 से टेंडर तौरगा हुजिक फाउबा टेंडर दो हांगदना करोड़ 5,400 अमसु मांगदौरेना ताय मांगदौरेना ताय टेंडर दी तौरगा अमुसु कइनो तौ यादर मधु कांगबु खरामना हाय कंट्रैक्टर खरामना कोर्ट केस तौसलपैनी हाय अदे कांगबु खरामना हाय स्टेट गवर्नमेंट ना सेंटर ना पिरपा सेंट्रल शेयर प्लस स्टेट मैचिंग शादो मतम चाना थादोक पीदना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मतम चाना पीहौदना मसी मांगहल्लबनी ना हाय अदु अखोइगी मणिपुर की लाइबक थीबा सिचुएशन से हंदक ऑनरेबल सीएम ना मपान दिल्ली चलुबदुदा उनबिरकदा मसीसु यामना मरुओइबा कंसर्न ओइबा अखोइगी स्टेट चीफ रिसोर्स लेजदबनिना मसीदा इन्वॉल्व तौगदोरि पैसाजी यामेबा अदुई मथक्ता नोमसु आइना निंसिंगजबदा मसीगी पीएमजीएसवाई से चिंगी एरिया ददी थबक अमदा करोड़ 30 हाइबदी अखोइगी शोरददी रूरल एरिया दा शोरददी याउद्रे रूरल एरिया दा वैली ददी लंबी अमना किलोमीटर 4-5 सांगबा किलोमीटर 2-3 सांगसी करोड़ 5-6 तादी फाइ चाउबने सिंगददी उखरुलगा सिदी पीएमजीएसवाई लंबी अमदा nearly 100 crore ताबसी आइदी यावेन ताय सिगुम्बा रिसोर्स लेजदबसी मतम चाना सेंटर ना करोड़ 2 थादोए खलेसे करोड़ 2 सिदी 10% अमा खोइन स्टेट ना पुथोकता 180 दे मोइ थादोकदि 20 दमा हापतो मतम चाना यूसीपीआर पैसा दु लहोरगा 100 करोड़ दु लौद्रगदी अखोइ रिसोर्स लेजदबनि मसीसु अमत्ता लौदब माले मशीना कराइदा अखोइगी। हर घर में एक वक्त आता है जब रात थोड़ी लंबी लगने लगती है, खर्चे बढ़ते हैं। रूरल एरिया दा आइसे शहर अदुगा रूरल एरिया चिंग खाइबी वान से देखो सिदा तौबिसु याम फरे सीमेंट कंक्रीट से वंस मशीना चाहिए अनदर मिनिमम 20-30 years दे आइदी सेलनी ने खाली मसीसु याम फबा अमनियाबा likewise at the rural area the chingi area the PMGSY se masimasu kano tawbidragadi haibde khoi resource leijadaba state se sida sarkar na di yengbigani priority si kano toroga aina ningsing jabadu so ai masi noma ai sumai tawki तोलोक की पैसा करके अरे बड़ी सोच तरोगा तोलोक की पैसा पीदे या तोलोक गुम्बा पेंशन गुम्बा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो थाउ लेन पैसा जी लोई काइथोगा सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर अखोई की रिसोर्स कनाम हाइदो कनुगो न हायरगा पैसा बैलेंस खर लेबो एसी पैसा सिदी ठेकेदार की करके तो बिल इथोक्रदी कनागुम खरदी कानर मैया अदु मसीदी कमाई तौनी रोटेशन ने कोई पैसा लौबो ngamba ऑफिसर 5-6 कौरगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौर हंगबा कांदा आई निंगसिंगबनी को मतमदगी चेप इंजाना अखोई पैसा खितंग लै नोई मिंगोन दे हाइदो कनो नोई पैसा पुरपा ngमगदरा मतमदगी चीफ इंजीनियर दो मदुना सार आइंगोन 63 करोड़ पीवी बतारगदी within 1 week another 200 crore पुरकी हायब मार एदंग सोइरंग ngमगदरा ngमनी टिकट का उरोगा आफ्टरनून दुदा फाइनेंस कमिश्नर हायरगा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो हुजुम पी हो न तो पी सखरगा विदिन 10 days दा अनदर 200 crore पुरेबा अदो अखोइना नंगी पैसानी नंग 100 crore मदि नंग चेक इजरो 100 अमदि थाम खयम कुनि द सिनगी हायरगा अदुमाइ तौन लैतमनिना अखोइना मैनेज तौजेबा आई कनोनी को हाइसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सु ओइरे अदुनि मथक्ता सेंटर दगी लौगदो मयाम से सिगुम्बा मयामसी कनो तहुतदन तौबा मयामसिंगसी आई सजेशन ऑब्जर्वेशन नि अदु मसैदा याम कान्ना हेता स्टिक तौद्रा सी अमेन तौगदमनि सी तौगदमनि हायरगदी इट्स एन एवरी डिपा आई ngसाइ हाइजगिबदुने सी अखोइ लोइन उइ डिपार्टमेंट मयामसिंगसी दगी इसाम संबदा आई सी गवर्नमेंट दा कनो तौबई वानतिको नहान नंगत याम इमोशनल ओइबा हाइबा तारिने मणिपुरी लैंग्वेज से क्लासिकल लैंग्वेज यावदो
सिदगी प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट की प्रपोजल थाद्रगदी काय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न काय खनबददी सिदगी प्रपोजल चली चत्ती दि येंबियो अइना हंगब कानादि प्रपोजल सिदगी भोग थारमद्रे अदो खोइ मसेन खक्तद सिदद नाउ लाउनादन लay अनि दा सिदि अचौब कंट्री निना मतम चाना UCP बा मतम चाना तानाबा खोइ हाइभम थोकपा सिदगी स्टेट तगी प्रपोजल से मतम चाना थारगा आदा हाइबदा आइदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना नो हाइब यारोय मरमदी अखोइसु मणिपुर सिसु पिअम्बे याय we are also part and portion of this vast country. We have every right. अखोइ शेयर लेबा मोइदा अखोइना नीरगा लौगदौना तिएबा तौबदबो अखोइना आई इसादुदी हौना सिंगागा इसाना इसागी थौदी तौबताय तो इसागी थौ तौदना मिंगोंदा सुम ब्लेम तौबदुदी दि कानरोय अदुना अइना लोसिनजरकदा Honorable Governor की address discussion सिरेगा जिक लाइबक थीबा थौदो हाइबा तारे security खक्तना नोंगाई खक्तना इदि solution से इदि केनो तो दरकार दि वय अदो अइना सुम केनो तौबदा हानगी खंग CRPF खंगदे BSF खंगदे सिदा लाखुसे मोइगी स्टेट खुदिंगी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की मखादा लैबा असम राइफल ओइरो आर्मी ओइरो CRPF ओइरो मोइगिसु मोइगी दरकार लैबा सिजिनरगा मोइगी कनो स्टैंड बाय द थंबा हाइबा तारेन मदुदगी तौर थारकपनि करिसु मोइ कुइनसु लैबा यारोय अदुगा मोइदि अखोइदा असिस्ट तौबा लाखपने मरु ओइबदि अखोइगी स्टेट फोर्स ने सुम गाउगदोइनि लोइनो मेंटेन मतुंगदसु खोइना दुम तहुदोइनेबा स्टेट फोर्स मसी प्रॉपर्ली तौबिरमगनी यूटिलाइज तौबा अदो मोइदा खरा कनो तौगे लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन तौबा मिगी लाइफ प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट तौबजे इट इज आवर बाउंडन ड्यूटी नोइ नसा नसागी ड्यूटी तौगदबनी को हाइदना मोइदा तौरगा लॉ एंड ऑर्डर से तोना हंदनरकनबा अमगा मिस्टर से मसी सिगी गैप से ब्रिज अप तौरगा तौद्रि फाउदी आइदी मतम खर संगद्रा से मसी इट इज माय फर्म बिलीफ ऑनरेबल स्पीकर ना मतम खतंग पीबी बगिदमकदा ऑनरेबल स्पीकर वै नमखै लेतना थागतचरी थैंक यू मथंगदा ऑनरेबल मेंबर